alatik ki bertupul ho dakubo to dope alai dibuan laikku silaban na mga burumana luma jala martelepon mahami tubona dolok doho tuduri hape apalaido jipi tu suddu talahot Tuhan alani pe iben na barani audison au sugari manang napulik dang adong sebona dolok dang barani au jongjong alani pe holot tu sinastasya madahonokku alay mulutong saha pinut tu baribaan ba Tuhan ima na mga turhoni dangi Anastasia di botohoro pakai marbasa batak iya bagaimana orang supaya terberkati tentunya adalah orang yang takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan itu seperti apa? Adalah hukum Taurat yang kelima. Hormatilah ibu bapamu supaya lanjut usiamu di bumi yang diberikan Tuhan kepadamu. Sarupa do nasibpu dohot hahado limon. Oma ni Roma naulion. Asing do tutur hutuson. Ano mas patakasa mamusungod dia. Buha sabi na pula hugwari pe sa bariba unang majubigihamu berek kudoy sa bariba. Dangi alana mauliate madi Tuhan. Burju-burju maho da bere tu hahadolim doh tu kakamu sudi mamarga sirigar. So ngoni madi holae burju mahotong tu silaba. Ya? Molonong nga burju hamu awiyak do mameret kamu na dua. Holak tuwereng nakiparid demi ibang do hamu na dua. Alisong no tibbo do suara ni buru silaba no biasa di. Do biasa di. Ala na nga barbereho na tusod dangi. So no tibbo. Oh lo jadi ala nipe. Hormat to da tumarga sirigar na bere. Asasa nga pamiyak kaupung mo do tulang mo da. Ala nipe saya di pasu-pasu Tuhan marumah tangga muna. Molohudok pe hatakon hata ditulang may si mamura asataki majala walang galinggang majala galigi sa itubo madihamu anak partahi jala uluwalang dohot baru parmas jala pareme si monang-monang ba molate ma sian tulang mahung nami sadahata mana watong hamu ma tulang manipuli laupat hatot molate ma di Tuhan molate ma di hita salukna perlu mu bimari di bereni bawa baru doh awa. Di hari nauli di bulan nadeng kanon, nama jalo pasukan Tuhan perserveok kamu sajor ni Tuhan ini. Marsi tena posona. Pita-pita nami tu matan mertua di bata anggiak madilet di hamuna keluarga bahagia, keluarga situruan. Ditongok-tongan masyarakat terlebih ditongok-tongan Tuhan ini. Jadi mulai sadar ho bere nunga beja keluarga Siregar ho, burju-burju mah ho, keluarga Siregar. Sungguh dia mah roham tu keluarga Silaban, sungguh dia bantu Siregar. Saru apa bahan? Oh lo tulang. Sungguh dia bere ni bawa. Sungguh dia mah burjum tu keluarga Siregar, sungguh dia ban nomor 92 marga Silaban, Silaban. Jadi tong masa ada rohamuna. Walau sada pikiran, sada hati, mungkin Tuhan akan dikasih kalian kebahagiaan ke belakang ini. Mudah-mudahan diberkati Tuhan. Jadi, ison, adong ulos, unang nilai sian uloson, sian haron tulang mga benang dah, tung torok sopiga bahami bahama be, marbawenong mau dah. Jadi, songon nama tua madohonon, asabalit tang pagabe anon nung di pasata mi uloson las marwani bedammu di songon di tua madohonon asabalit tang pagabe tumandal sitaduan ari mula gabe do bere nami do baru bawa asal motong tok kamu mar si paulo luan matutu asabalit tang pagabe tumandal sitaduan hula saya main istab batu man na perligoban ni si Borok. Di bata matong nomor tuan matok kita di Barorot. Matutu. Asa tubuan lah matong tubuan si Kor di golok di Bubar Batua.
asa tuan anak mamu tua baru dong mamu matong sahatu sama matua. Matutu. Asa saha masolu sama tua ten. Nunggu saat dari sadari kamu di macalo persaripen dohot bar adat nagok hobar tulaton. Saya saha mahamu tu pangkabean tu parorasan. Betul Pak? Matutu. Tulang na lagu, na tulang na burju. Adorang so dipita hamu kodang muna lawas haton perbueni holong nang tangyang muna tu bere muna nang tu pahupu muna de baga seperti kiano aka tulang na tulang 10 jari-jari pas 10 sadao si maju molope sudah dak sudah pulung goso palia dak sudah yang go si benon sosadia yang go di rohana aminian naing do benom nami hamu saluhuk na tulang nami do na tulang nami marie-rie di pugoni alaman yang baru namion alai marbuha benom ma dakara tulang do tulang bolo tumpe tangan na surduk pasahaton perbueni sobani sobani ada nami tu hamu maradopok kamu saluhuk na tulang nami doho na tulang nami hatanin na matua madohonon nami ritip jala hoppa kolang-kolang pangaruhna terus tadi apa naboy tarbain namin sobani namin maradopok kamu salu na tulang namin ang upong namin di baga seperti kano Tuhan ma manabay pasu-pasu na so nima siyak kami rajan da tulang pitahamu ma godang muna